Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kini kidai kinong Ïalehkai kickboxing kibahapo kalama jong ka All Meghalaya Kickboxing Association ni ka amka kilala banjab hadu khanyo Tylli ki Takma haka lempung Ïalehkai kebelatip kum ke National Kickboxing Championship 2017 kebelalong hasunam sangrur jong ka Jylla Punjab nadu ka arpuar hadu arpsanterik mentau nailur. Haka ni ke Jacob ya ka Takma ksiar la job dau carry fastborn nong pure haka junior boys full contact 55 kgs. But ka Inisha bahon khar haka senior girls light contact 51 kg. Yaki Takma rupa pala job da udaman thaumoj haka senior men 51 kg. Nang ta ka Rose full ripenar haka semi contact 40 kg jong ka sub junior girls. Ka ibadahun dares kes imle haka K1 56 kg but ka Ridalin lamurang haka full contact. Yaka Takma renong par lakhor da Herbert Wanswet haka full contact. Nang tau Solomon lamare haka low kick 51 kg, Peter Rapsang haka K1 51 kg, but Johnny Rendathiang haka K1 60 kg. Kibalakhor Takma nong pat haka sub junior girls cadet semi contact 28 kg ki kinthop ya ka iba dasok nongrom na bhoi rambong ka Dania Rani but ka Steffi Jean Takhar. Haka sub junior girls semi contact 40 kg pat kibalakhor ya ka Takma nong ki kinthop ya ka Isa Wanda Thaba ka Jennifer L Nonglan ka Bidoris Rentathiang bat ka Sandarika Dakhar. Haka arpo sautarik ngiladon ka meeting hapo sunam te nakaleng Jong president Jong ka Indian Association of Kickboxing Organization la jet ya ka state ka jongi namar ila UI ya ka ya uso nakane ka state ka jongi namar ba naduk kitu kipor haduk mentaro ngimpat yo ban pelong ya kaneka National Kickboxing Championship hapo Shillong hapo state Meghalaya jongi te nakaleng ka jongi bat nabaro ki official jong naka arpondreu Tylli ki state arpnyeu Tylli ki state jong ka India kila ibit bat kila ya manjuro ban bat pelong ya ka Indian Open National Kickboxing Championship hau arhajar khatra in the last week of December for tarik jong December arja khatra ila ngila fix ya ka tarik ban pelong ya ka Indian Open National Kickboxing Championship.